नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदाबहारुक टीम चु वक्तन फवक्तन तोह तिम जाय हावन यम न अस पानस पता कहें। तो सदाबहारुक यह प्रोग्राम तो हावो तुम अंदर तिम जाय कम कम सयाहती मुकाम और कम कम जाय बुजुर्गान दीन तो रूदमित। तो हो तुम पतमस वीडियोस अंदर ये सात तता पानी गई तता पानी वुचु तुम पतमस वीडियोस अंदर। तो तम पत द्राय तता पानी पे शादरा शरीफ कुन जन पेवान राजौरी अंदर आज राजौरी अंदर पेवान शादरा शरीफ ये जन बुजुर्गान दीन हूँ कयाम तन मार्केट तह अतन बाजार तह और ये शादरा शरीफ अंदर क्या शादरा शरीफ कुछ बुजुर्गान दीन कमो यह बुजुर्गान दीन रूदमित वन तुम गुलाम नबी मिस्किन साहब तो मिस्किन साहब तुम वन तो अत कम बुजुर्गान दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक मान तरफ अत चैनल यह चैनल ज़्यादा तरह सही लुकन हंद खतर खुदा सदन टाटन हंद खतर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत तरीक़त हकीकत अफसावन वाले हंद खतर जोर दिवान। यम गुलाम दीन बादशाह अमिस माम तमिस नाव ज़करिया बादशाह तिम हेरकन पहाड़स पे यमन अक दोन मे यी बूझमुत ये अक दोन इख्तलाफ हिस्स बटाई कर बेटस पन्नस यूत कमाल यमन व्यवहार मज बादशाह द्राव बाबा गुलाम दीन बादशाह द्राव सहस पे सवार गो अमिस मामस नश ज़करिया साहबस नश दोपस क्या दल दोपस ये करा मामा यथा करा हिस्स यह वोतुस दोपस न कर न कर बम कोड़ कोकुर कोकरन दिस भांग सह गो देवारस पे देवार हेत द्राव देवार तम कोर पाने हिस्स बटे। तो वो कोता कमाल ये पे पत यह वत गथन राजौरी पे यह यपर तरह शुपियन ये पीर पंचाल बड़ बार हस्ती अत ज़ियारत यथ जन मोगल रोड वन अल्लाह ताला बूझन अन अवलिया करन बहार अन वली करन बहार तथ नक्श कदमस पे ये अल्लाह ताला पकुन वो गो बार बार वन कि जुमाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान या इन दरबारन मज गसन 4 हदीस बोजहाव ना अकोई हदीस बोजहाव मगर करहाव अत जमातस मज तोब तस खुदा वन करीमस कुन दव सान गुनाहन तह बन हम मगफरत दव आलमी इस्लाम बहार वुचाव अवलिया कामिलन हूँ। तो ये मोन असली मकसद मुदा कि अल्लाह ताला गोस अस तथ कलमस पे पकन सान यारन दोस्तन बे गोस अत चैनल तह अल्लाह ताला क्या यमो तुल यह सह कदम युस कदम अवलिया कामिलन वली कामिलन हूँ आसन हावन सठा शुक्र गुजार अमे चैनल हंद क्या बार बार ज़ाहिर तत्म तुलान तो पत दिवान चैनल यमन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा शौक इन अवलिया कामिलन ज़्यादा शौक इन शरीयत तरीक़त हकीकत यस दावत कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इन अवलिया कामिलन तुम नीरिव यह पैगाम हेत और तह वनु तिम लुकन अत अनूक तम तम नश बात तम गफलत नश तो मगर इंशाअल्लाह रहमान यम बोजन वाल तम गन चैनल ज़्यादा पहन लोल भर रकबे दिन अत सब्र करीम सन कर वो पे सब्र करीम करान अम बढ़ गरज कि यह गो अवलिया कामिलन यह बहार नोन नुंद आसन नोन यह प्रोग्राम गोस दो खो दो बढ़ खास कर दीनी प्रोग्राम क्या अवलिया रैत ज़्यादा तरह इन अवलिया कामिलन। नाज़रीन पज फजूल चैनल सब्सक्राइब कर क्या लागो बकवास और वही तबही पे सब्सक्राइब कर तो गुरहन मज गिरफ्तार गसान। अगर दीनी प्रोग्राम हदीस कुरान या सीरत बुजुर्गान दीन तम प्रोग्राम सब्सक्राइब कर और अत मज दुनिया आखरत भलाई। तो तुम यह सदाबहार प्रोग्राम वुचान और सदाबहार चैनल लोल बरन तो सब्सक्राइब करान। अगर अस कोतही तम तुम कमिट कर अत अंदर यह कोतही तो यह कोतही। तो यह सदाबहार प्रोग्राम चैनल सब्सक्राइब कर और सदाबहार चैनल लोल बरन तो सब्सक्राइब करान। अगर अस कोतही तम तुम कमिट कर अत अंदर यह कोतही तो यह कोतही। अगर अस कोतही तम तुम कमिट कर अत अंदर यह कोतही तो
تو اس تہ آسہِ اصلاح تُہنٛدِ سۭتۍ گژھان اس لیے جناب محترم أسۍ چھِ ہاوان تۄہہِ ییٚتہِ دیٖنی پروگرام اور سیٲحتی پروگرام یہ چینل اتھ چینلہِ بٔرِو لول یہ چینل کٔرِو یا اتھ ٲسِو سبسکرایب کران ناظریٖن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سدا بہار ستاج تۄہہِ اوس فرماوان وٕنۍ سداے بہارُک نفر اکھ یہِ چھُ امیُک کارکُن اکھ تہٕ بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد اکھ مان ژٕ مُسافِر اکھ اتھ یِم چھِ وۄنۍ اَسے پتہ رٹان تُہۍ کیازِ چھِو یوٗت محبت یِمن اولیاء کاملن ہُنٛد ؤلی کاملن ہُنٛد سعاداتن ہُنٛد تہٕ أسۍ چھِ حقیٖقتن یِمن پتہٕ ہاوان صاف راہِ راست وتھ کیازِ افسوٗس تہٕ افسوٗسس اَکے سداے بہار یہِ چھَنہ لۄکٕٹ کینٛہہ کتھا اتھ چھُ پٔتِم حرف یِوان بہار گوٚو اَسہِ تہِ گوٚو یہِ پننہِ جایہِ کہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ ہاوُن اَسہِ عالمِ اِسلامُک بہار کٔشیٖرِ ہُنٛد بہار ہاوُن کہِ یِم زن یِم سٲنۍ سٲتھی چھِ یِمن گژھِ زیادٕ زیادٕ سپوٹ کرُن تہٕ مےٚ چھُ دۄیہِ لٹہِ وٕنیُک تانۍ چھُ آسوٕ تۄہہِ میون بیانٕے دیُتمُت بہٕ چھُس ہاوان راہہِ مُسافِر اصل وتھ شریعت کیاہ چھُ طریٖقت کیاہ چھُ حقیٖقت کیاہ چھُ فِکرو کیاہ چھُ اتھ چلنہِ بٔرِو لول تہٕ باقٕے اگر کینٛہہ سہو خطا آسہِ تتھ گژھِ دِنۍ معٲفی تہٕ بہٕ روزٕ یی ونان کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یہِ چینل کامیاب تہٕ کامران یِم اتھ پکناون وٲلۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہٲیِن یِمن تہِ بہار سدا بہار چینل یہِ گژھِ میون بس یُتُے چھُ میون کہِ کانٛہہ تہِ پروگرام آسہِ سداے بہارُک سُہ گژھِ دِلچو گہرایو سۭتۍ بوزُن کیازِ اتہِ چھُ آسان صرف قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقٕے